Men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger. Ekiden çıkıp koçu tarapka dostlar kelip tıldı taraptan jo'p baratam. Çaldım baldarga men götürüp baraqtap. Kelip kaldı dost, kelçi dost barıp birge boz. Menin janımda dost, turup beri dost. Echkimden korkpoz, gözümçeli boz. Ünündü pik sos, haçı tütüdön tartıp içime. Bizde beri dost, gerek emes sence dost. Menin baldarım boz, bizde çok boz. Bizde bar kurulgan dost mamile. Çoğu çoğoyduk dost, çönele jadıga kelip jönele. Bol tezirap keçigemiz. Dersin mi? Olamaz. Dersin. Uyutmadın mı? Yok, hiç kere uyutmadım. Arbalıktan izlep kadın mı? Yok, ben hızlandım. Sen bu toyu yiyip durmuyor Marlen. Ne yapayım? Marlen! 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 Dur bakalım, dur. Saata geçiyorsun, durmaysın mı? Saat 1:10 olup kaldı. Dur. Biz Adile göz gittik. Dur. Marlen, бүгін дағы сабаққа барбай тұрған болсоң, менден тағарым бағын. Sen raketleri, kundaları geçirip korunguyla dayaklıyor beri. Al men Baykenimiz başkanlısın bilen, an çoğ bolğanı menen akıllı kim da? Benim Baykenimde görüştüm. Özücü çundurdan qaranda bizdin akılımız көп калпка, Ali жана балдар жол дос келіп я вообще тематинде вообще түшүнгөн жокмун маған ой түшүнгөн жөнүндө түшүнбөйм маған чакырмасына чыга коюп жакшымы? Келбесе келбейт, жакында койсо Assalamu alaikum. Красавчик, қандай досың? Жақсы. Марlen неге жүресің? Ай, мен шықтым. Мен састарына ұшына ғой. Жоқ келмей, мен ұшпайсың. Еркекті жоқ. Ой, қарақат қойды. Сейді. Красавчик. Кади, без того отпойсың ба? Азыр ичке келсе да лучше. Мен саған не бұлтам? Нелі Кади басылтасың? Сен жерімде отыр өтші, сүйгенің болса да аралашпастан. Sen de жетпей тұрдың әлі. Кади, мен саған бар өртші, мен саған өзім жазып берем.
Kış, madem çağırdın bu. Ne değilsin? Kış geldi değil mi? Ağzından yediğini döktüm bu. Qaysi ağzı? 29 var. Ne deptir? Жүрсең сырттан чыдырам. Дагы каяка? Да билесем де, азыр келесиз. Келишсин, дагы эчкейден көрүшөт го. Что там, не дептир? Не только сага, весь биздин мектеп уят кылыптыр. Четко айтсаң, не дептир конкретно? Короче, 29 балдардан кечирим сурап турубуз го. Общий. Кандайча? Элдин баары жүрбөйбү. Булар болгону жетип кой да. Короче, мектепте биздин жол экенибизди мугалимдерге байкатпагыла. Биз азыр могул, 20 мүчөбүз бар, полный бүтүрүп киресиз. Түшүндүңбү? Жөнөр алтын кылбайсыңар? Порешать. Макул. Кадилана? Өзүңчө пон чечкен кетти. Кадибайке каяка? Этот неме, магазинге эле тетрадь алыш керек болот. Зор бер турайлыбы? Жок, өзүм эле алам, силер эме кире бергиле, биз азыр келебиз. Muhtarбы, Кадибайга жөнүндө аким аткандай сөз чыгарып тургу. Ким, не дептир? Элдин баары болуп тургу. Айланай. Экөөнү укпай калдыңбы? Родной байкем болсо. Укпасак укпадык дейбизби? Жүрөк сыкпай жөн эле айтып коер да. Сак бүтүн айыл айтып берем. Yol, ушундай болсун, болчу. Не болду? Не болуш керек? Не чачып атат? Керек болсоң дан тартып коем. Азыр бара. Ал турчу, беркесе. Не болду? Апалып бөлүүгө тийишпей эле койсоң, кайды билип калса. Ай, эсте жок. Кечирип койчу. Кол кийбетти. Көрбөдүң, носун көрмөйт. Колла кайсы класска кирип кеткен. Жайыштан калсам сушкап сүрөбү дейм да досум. Билбейм, да бир кыз эч кese. Болса керек жолдо. Кади, токтогула. Шашып анча. Жоксуң го мындай. Жактан жүрөсүң, айсайсың аркасынан чыкап жүрөсүң. Жүрөбүз да. Красавчик досум. Төрттүн балдар сытып турат. Кандай жана? Чыгыш керек да. Мария не oldu? Ne oldu ki? Türkleşmesi kol. Yok, ne bana geçti. Kaçan mesela 24. mektepten bağlar bize problema boş. Ne sen erkekmezsin. Ben девушкасын жаңа кыз жүрөт кой, өздөрүн шөңө алат эле. Эки күчтүк болуп үйгө жарышат. Ошо анан кийин и барса Айгүл, сен жигитиң акта жүрөт, балдардын баары чыгып кетти. Мындайлардан калбайчу эле го деги эле. Ой, билбейм, ал баары жетишип келип калса керек, мындайлардан калчу эмес эле. Ал мен сүйгөнүм эмес. Туrsаңар. Ne oldu ki? Бүгүн бизге директор сабак айтты. Ошого бизге киреле. Кандай дейсиңер? Өзүңөр чече бересиңер да? Апап малдар görsen ama. Чечекта директор билесиңер, а? Директор деп айта алмадым. Өзүңөр чечиңер да?
Телефон қасында болып біле. Яқта олыш керек, жүр. Men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger. Ekiden çıkıp koçu tarafka, dostlar kelip turdu taraftan, joyup barıktan, çaldım baldarga men kıtıp barıkta, kelip kaldı dost. Kelçi dost, barıp birge boz, menin canımda dost. Durup beri dost, içimden kork boz, üzücülü boz, ünlü büyük sos. Haçı tütülün tartıp içime, bizde beri dost. Gerek emes sence dost, meni baldarım boz. Bizde çok boz, bizde bar kurulgan dost. Mamile, çoğu çoğuyduk dost, çinele, cadıga gelip cönele. Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, my brat Superman, my brat bad boy, my brat super boy, my brat fast boy, my brat fast boy, just a bit now. Azak ana. Azak ana de. Onun aldın öyle düşmeli. Marlen, onun aldı öyle düşmeli. Hep son olsun, aslan olsun. Onun tartışıyor. Bak oyna. Men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger. Ekiden çıkıp koçu tarafka, dostlar kelip turdu taraftan, joyup barıktam, çaldım baldarga men kıtıp barıkta, kelip kaldı dost. Kelçi dost, barıp birge boz, menin canımda dost. Durup beri dost, içimden kork boz, üzücülü boz, ünlü büyük sos. Haçı tütüdön tartıp içime, bizde beri dost. Gerek emes sence dost, menin baldarım boz. Bizde çok boz, bizde bar kurulgan dost. Mamile, çoğu çoğuyduk dost, çinele, cadıga gelip cönele. Sizler girip durarlar, marulun köz, tamek işi balıp kanan giriyoruz, makul mu? Marlen, dostka bilesin ajinen sağ, erterek girgin. Oruçkaslar, kursa var mı? Sinirli, üstün bir yer sağlık verilek. Cür şali. Nesi var? Cür. Çeke göz. Birileri sağlık basana verecekler. Ay attı sağlık. Zötçe. Sırça var. Ne oldu? Akşı okula. Aldasın abi. Akşı. Ne oldasın? İşte. Ne ötkünde gör? Uçraşmaya ötkün. Gözünü görmeye kaldın. Anan ne uçraşmadın? Uçraşarsın diye uçraşmadın. Sözlerdi alıp bakalım mı? Şunu. Sen ne ötkünde? Kol berbey, kolun şunday uzatsam kolun berbey ketip kaldın. Өзің көрөбүз эми? Же көрбөй калган, боюң узун деп эле же тоготпой калдың мен. Көрмөй калдым. Айтчы. Жол кетпек керек. Али өзүң эле билдемеке кылчы могу. Сөз жетпейсиңер. Короче, бүгүнкү 200 сом единсен салып коюм. Номерин билесиң да? Түшүндүңбү? Кечир аттым. Түшүндүңбү? Давай. О, өткөндө сам не дедим эле? Нелесиле? Укам, өткөндө сам не дедим эле? Нелесиле? İstedim, bratан, istedim.
Estep жүргім ақыл ғой. Estep бермейін аға. Мен саған не дедім әлі? Ішіне дейін. Сабақа. Слышал ме? Надоели уж өмірлері. Қачанға жеп үшін жүреді? Içine ұрғым келді. Балдар, кейінгісінде өзім өлі баштап берем ма? Дайым әлі үшін тәсің ғой. Қолан келген ішті айтсам е. Сабақ башталды тұруға кеттік. Көтердің шалқын жерге түсті де. Жо, серьезно мен көргенім бар. Шынайда тұрған біле, шынайда тұрғанда. Шынайда қақтым да, мен көз көрсейді. Балдар толық бұл? Кем жоқ? Жеке, жаңағы 24-ші мектептің балдары келді. Біздің балдарсыз бәрін топталып жеп кетішкен. Қалған балдар келішті, ошол эле, азда менен Марлен жоқ. Оппана! Дағы өкөңді, дағы кечікті келіңдер, қақта жүресіңіз. Қачан болысы сағаттан кеч келесіңдер. Bir ерте келген күніңіз болу? Башқа айта алмайды ешке. Азамат, сенің формаң қайда? Сен өзгөчөсүң. Оқшылардың бардығы ақ кисе, сен қара киесің. Мен саған қанша жол айттым? Жұпқайт мені құрғай қалып өзіңе. Сені киіміңді ал еле құрғайлайды. Өткенде айтпадың біле ұшы сөзді. Киімің жайылып тұрып, чиріп кетпеді? Башқа айта алмайды ешке. Екінші қайталанбасын. Отырды. Geçeki tapşırmayı ne oldu dedi? Giyim dayar. Tapşırmağa giyim dayar. 5 minut vakit verir, dayardalı tapşırmana ayıklar. Sen de tavukta kaladın yok. Öy. Benim Marlen, başkalarına toz kol oldu. Da akıllı, ene sütü. Тұрған темамыз ата ақылы, дене сүті. Демек бұл сөз өзі де айтып тұрғандар. Айтылар еді да, ата ақылы емес. О, да, ты же меня ранила, сердце мое заняло. Не қарап тұрдың әлі? Қақпайды білер ошол жерде. көрдің ғой көп екен оңар. Қарашы мұнда ептай. Зават бол bizden ötüş olmaz. Gelinize gitmez. Azam can çiz olsun bize. Альбом бірін olsa бірін bakalım. Қарап тұрмай қақпайды білеңер. Көп болса не болып тұрал? Ешнәрсе болбайды болсаңдар. Зават бол olsun olsun olsun. Жоқ, қарашы мұнда. Нормально ба? Қағыш керек болды ошол жерде. Көп болса ешнәрсе болбайды ал нәрседе. Зават бол olsun. Балдар çoğultağız bugün. Чал балдардың бардығын топтауға. Çoğular. Общий чалла балдарға. Oldu tıpraz olsun. Zavat бол. Лю, Kuba. Балдар тезінен топтош. Зорша бомб бар олда. Тезірек жетіп келе олшы.
Ошо болду досум, завод болуп чалындырып келет. Жанчыбызга азан. Азан погоди. Жанчыбыз досум завод болуп duruşu. Досым, кычалат болочу. Бүгүн жедикпи? Эртең сөзсүз жедиребиз, 2 эсе кылып чыгарабыз. Жана эмне анан учуп кайтып? Жана алар көп экен да. Geldin mi? Құдайжанға ерте келіп қалғансың ба? Ол жапайын. Мана сумканы жайына қойсаң болады, кешкен ағындар алып жүрген бе? Алып қойсам ой. Жаман жаш баласың да. Не жатасыз, тамақ қылбайсыз ба? Қашан көрдің мен тамақ қылған? Қылбасаңыз емін көріңіз да. Өз чоңалы менен ақылы кем да бұның. Гел. Аделе, өзіңін чоңыңа айтып қаты сөйлебе ғой. Жаман болады. Жеңе тидің болсын. Өзің кішінекейіңмен айтышы өресің. Ондан көріп қарындашыға ақылнасат айтсам, айтышқаның. Қойсың ошол адатыңды. Жақшы сөйлесің, алдағы жақшы сөйлейді. Апа, бұның өзі бір қарыш болады, 2 қарыш болады па ейтінде? Қойчы ем ошентіп құрсықтап сөйлесің, өзіңнің кішінекейге. Текелді қызылын тарашы десе. Қарындашым деп еркелетіп сөйлесің, алдағы сен еркелеп сені жақшы көреді. Ұрышсаң анан жинекелеп танында. Бұл жақта адам жаш бала қылып тұрып мамиле қылады да, бұл өзі чоң қызда өзін өлесі деп бұлчу. Андай мамиле қылбағына, кішінеке қарындашыңа. Боптыр апа, боптыр. Боптыр деп еле құтылып кетесің. Сәл. Dikkat! Gel gidelim. Başka bir odalar var mı? Demek eşkenimize kalıp koydun mu lan? Dostum, Azamat kana? Ay ballar kızlar size biz koysan kızlar da. Tekin girebilirden. Ballar kızlar size de bilmeysiniz. Kirgileş. Ne silay? Örgümle oturayım lan. Sakal böyle gel. Dostum Arif. Bugün geç kere sana usta olmuş o. Ой, өзім жасаған ушул болды. Ақша топтап келсең, жашына қалып жасамақмын ғой. Балдары, топтауын ақша кімде? Қақта? Кім чолықты эле? Мен чолукту Азаматка берип койгонмун да. Силер Азаматқа беріп қойған болсаң, анда ал ақшадан өтіңөр үзүлө койгойчу. Азамат алуу эле билет болчу, ал просто бошо өтөт. Сен эмне эле антип атасың? Айгүл, эмнеге сен ар дайым эле Азаматка болушасың? Азаматты сүйөсүң да ошон үчүн, Кактан айта бербөй элечи мага. Чычала эрбечи, чычаладан чын чыгат. Мото-мото сүйлөбөйсүң чойдубай.
Iya, azır alып келем. Тамақ да даяр болайын деп қалды, отырып тұрға. Асыраға тұршы. Kızlar bunlar silaysan, sinirler, silah, Мен сайын. Жоқ. Buna sen batarya suyu öğret. Сүйгөн эмес, азыр келет бирок. Alın gelişen oturup tutup. Қыздар жүргілі ашта даяр болып қалды, көтерішіп алып келіп қойғаншы. Aşam gelip aldım, satarım, kızır kaldı. Kızlar lan sındırasınlar bize. Sındır öyle. Al doske. Albaysın mı? Siz neyini izliyordunuz? Ben tavsiye koyma, görmedin mi? Ben onun artık komutaga ketip da azirge taşta beresiz. Alып çıkıp berçi. Makul. Қаяққа кетесіз? Достарым отырып қалыпты, отырып барып келейінші. Ата-энеңиз қаза болгондон бери эч эле үйдө отурбай жатасыз го. Сиз жок менен үйдө жалгыз калып атырмын. Сезім, қарындашым. Мен деле сен үчүн турам. Бирок экөөбүздүн үйдө отура берсек, бизди ким кылат? Ата-энебиз каза болгонуна да 1 жылдан өтүп атат. 1 жылдан бери сага деле көңүл бура албай атам. Бирок үйдө деле отура берсем болбойт да, карындашым. Сен да турар үчүн макулбу? Буюрса бир аз сабыр кылып тур. Баары жакшы болот. Без тебя моя жизнь пуста, Лейли. Мейли, жүрөгүмдү жарымын ал, бирок коркулбачы, Лейли. Без тебя моя жизнь пуста, Лейли. Жүрөгүмдү жарымын ал, мейли. Бирге болчу, дейли. Без тебя моя жизнь пуста, Лейли. Мейли, жүрөгүмдү жарымын ал, бирок коркулбачы, Лейли. Без тебя моя жизнь пуста, Лейли. Жүрөгүмдү жарымын ал, мейли. Бирге болуш дейли. Лейли, мен жүрөгүмдү жолканда сени менен бирге. Топ деме, аба жетпей жүрөгүмдөн тез согуп, адреналин болдуң бир өзүң. Жактырдым го сени сулуу менен. Азан айтып койчу. Аза келген жоқ. Анда балдарыңды айтып берчи. Азыр айтып коем. Балдар, силерди балдар чакырып атат эшикте. Kim? 24-нчү мектептин балдары келиптир. Ama azal çalış gerek dur bayım. Sen ne mi çanyal bağlı? Балдар чыгасыңарбы же чыкпайсыңарбы? Биз кыздар өзүбүз чыгып келе турушабыз эшикке. Ya almaya çıkmayın, özüyle çıkamaz. Cürüye bağlı. Жүрүп тур, ал. Mekanın sözü sevgi teşhisi yok mu? Sağ ol. Böyle yapıyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Çıkar mısınız? Sülüyor ne sen? Çıkar desinler. Ne sülüyor kalasın? Ne zıldaysın? Men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo,
Evden çıkıp koçu tarapka Dostlar kelip tıldı taraptan Jo'p barıptan Çaldım baldarga men kıtıp barıktap Kelip kaldı dost Kelçi dost Barıp birgi boz Menin canımda dost Durup beri dost Echkimden kork boz Üzüceli boz Önündü pik sos Hanşı tütüdön tartıp içime Bizde beri dost Gerek emes sence dost Menin baldarım boz Bizde çok boz Bizde bar kurulgan dost Mamile Çoğu çoğoyduk dost Çınele Cadırga kelip jönele